Rotary Club Jowai RCJ kawei ni kynhun treimon sngewbha ryngkat ka jingïatreilang ka Rotary Club of Orchid City Shillong bat ka Dorbar Shnong Khliehtyrshi mynta ka sngi kila penlong ka jingthongya kilai spa Tylli Tynria Deing so ha ki Phyllaw Jong Tylli School kini Tylli School ki pakenthop ya ka Lumpohsiej L.P School ka Lumpyrdi SSA School bat ka Lumstoiñ SSA School ki badan Kitbok Rymbai Khliehtyrshi Vice-Chancellor Hills District bat kini ka long shibinta na ka Project Hariyali balai rapisa lemba ka Mahindra Finance hadian ka jingthong Deing lapen long ya ka jingïatreilang Lumstoiñ SSA School lapenya de Rotarian Samihi lalu President Rotary Club Jowai Hagabala yoru ya ka jingkren na ka Rotarian EF Gatpho MPHF Charter President RCJ Rotarian S.K Lato MPHF Director Community Service RCJ Vivek Kumar Environment Scientist Northeastern Hills University Waheh Shnong Khliehtyrshi Kitbok Rymbai Dr. Vincent Darlong Retd Vice-Chancellor Martin Luther Christian University Haka jingïatreilang gitu khot ka Rotary Club Jowai kinong Waheh Shnong kinong hikai lembat ki khna school. Today we have gathered at Lumstoiñ L.P School SSA Khliehtyrshi and we have a message for you all. One earth, one person, one action. All to save the only planet that we have in common, the only planet that supports life. Let us all come together and support Project Hariyali, an initiative by Mahindra Finance, organized by Rotary Club of Jowai, Rotary Club of Orchid City Shillong and Khliehtyrshi Dorbar Shnong. Thank you so much everyone for being here today. Each one plant one for our good and green and better environment, because tree is all we need to survive. Tree is something that gives you with a number of benefits all together, not just only oxygen. So thank you so much. Thank you everyone. Clap for yourself. Member yung ka 1.2 million. Kasi ko head ha. Ko imsni le kikan ko bahakam. Dan pendak iblang kasalang. Kamahakam yan. Wachibun kikam BM. Kawin kikam ko kwa orego. To iya beta kanita. Kanita partai kamariang yo I. Ko pendek sa ya jingir ngam ko. Jingir stop yo tandak. Nete one the next one hemi akan Shnong Khliehtyrshi ko mayayo ko agi por di bede da agi snap di bede mo hapo kan ke project yung Ka Hariyali ko ba initiate ko da chimkia daga ko da sponsor daga Mahindra Finance ko da organize the Rotary Club of Jowai chiro ko hi treimon chiro ko ya, ila uji dengan Rotary Club. Ryngkat Rotary Club yang Orchid City ni Shillong. Ini migala migit nong, le nikah. Reading le itu kau langga. Wah jing dap sar paus nam, yang ke Mekalia, jing dapnya pausas, jing yang loi ke India. Ini kita yang tungi. Kamu orang sar Vivek
Pik na ubu bersti. Usumar man kesini, mana helu ding pila he. Man mewah sekolah begini, mana he bi mesti ubi, mana orang bi, uti ubi dengan hotung pola sekolah. Dah he warni, ubi sok, bi ban konik sudah kini sekolah. Ini ding nak, iperti yo piu nak. Ini tak ga kubur gua, MK mai pini bah, goman hagas nem godap nyak hosas nem ke India ni lucu. Hagas nem udap san paus nem makalia pi kro yo kan mu pi kita milestone gua letung ini kesung ding hagini letli tnong gua ya kemat do nang bah tnong makin Rymbai kasih nukong belum malah bersama set lilung oleh set lung mo itu lagi ding yo reglang ma pencakai Rymbai yo kita giding he utung kita kilometer menatang bukit begini di situ gitu. Hagsin ko ari itu ngetas kursus kenduri, memakai pok ini juga. Yuk kita nilai itu yuk impi. Begini kan kan tam tak disok. Wah jet kena ini tahu skor. Wah yuk ini noi kau kena skor. Usumar kini bah emjing kem kita. Bah miak kebelang mesti besar. Kemudian kamu tahu wikai kena umiyah ini. Kita tak ke mesti si pok ini yang ngah. Wiwan lang sini. Boleh oleh ekstrisi. Wiyo ke ekstrisi tak ke organized village. Goem organisation goem man systematic. The CCA ko bla yung market pok ma. Yung nangi ko pre ni kameraman because it's leading me. I also express my very sincere gratitude to my friend Vivek Kumar of Orchid Shillong and our friend